leitung mun tuam ma teng Zomi nu le pa ulenaw akwa mapeu dammo chi in ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program panin hongwa kiking ke kamin nu chim siam dim ching hi tuni khodo kha October somni le khat tuni le somni le thum ni no ni kong tang ko ding chulu som le giat ki hal ding hi Manipur Zomi te panpi na sumnga update India ga Manipur boy na to kisai ZIUSA minto panpi na sumnga thak-teng update yung bol ning somli na ZCC Oklahoma City polpi dola zalile somgya leguk somli le khat na Florida Zomi inkwan FZI dola zasagi le somnga chi bangin ong pekhia uwa tuni chang sumnga vekpi gom dola tur somnga le zani le somguk le thumle sen somli le sen gyat kinga ta hi ibyak pasien in apekhia mi mal inkwan piakna polpi le kipol na khem po aza zakhat dongin hong thu sakik ta hen tulai tak Manipur boy na to kisai in mei te te le zo swan te langni kikap na omlonon lo hima le Assam Rifle le Manipur palik te pangkhomin khwatwam ma pai in thau le galvan zon na operation na setakin bol uhi meitei kumpi in zo swan teng be siang sak dinga angim na u lo chinglo bana amau sung buai za sopu ahi manin athu u lai in zo swan te sum to zolin khem ding kinak pat ma u chi thu ki za hi athum ve na FEBC boy piak na kinei Chursa ko pibul phu Zomi pol pilian ma khatahi FEMC pol pine isa FEBC sangpan sangzo teng athum ve na boy piang na program tu ni October somni le khat tu ni le somni le thumni in FEMC biakin pi a thupi takin kinai chi thu izak manin gwazo na anga sang na pangkhem pe ZNTV min to lungdam pi na lian pi ipok hi Siachisan Mountain in Kwan USA ongjin Hun sot pi peka ki pan tu ni dong kor gam sunga gita siam pen khat le studio hoi pen PTL anei pasien za takin a in ma sia chisan maute in kwan USA gam sunga family gospel pai in ongjin lai taku hi a tu in thursa kho pi hong tung ta u hi zani takin MWC biakina gospel concert chupi takin nei uwa tuni takin zong EBC thursa biakina gospel concert na si takin anei lai taku a hi jingcham ni pi ni jingsang FGF will biakin zo huna na sitakin hongzai zia la ding u ahi manin aphuala apai zo lo ten full media pan in nana etchet na dingun kong theisa ku hi jingchang ni tak chang in Bethel EBC biakina gospel concert zom to swak la ding u chi lungdam huai thu ki za hi tu tung sia chitte in kwa nong jin pen zo mi vi ve to ki thwa in hunong jang khom ahi manin I ham phat na lian pi ahi a in kwa nun pasian na sep na hoi ma khat ahi taga zanga wa ke mu ahi manin ham sama ma ding hi amau in kwan pasian na sep na a sumle pai to ki helin khai chi atu zo chat ding in Zomi kempel ikihan thon hi tulni le somni le thum khodo bol na pol khat highlight khatna US gamsung Zomi te khopi tursa khopi bulphu Zomi in kwan Oklahoma ZIOK ki pol na vai hom na to October somle lini in tursa khopi sunga om tolpi hoi ma khata nop chile thupi takin ki bol hi hun sunga jinmang pi ding in pu go som khop ki sama aman khodo to ki sai the ding akisam thuman pha tampi honggen khia hi to bana zomas tu sama kai tem vai hom na to Zomi le zogam it na lasak na tom kineya music tumte lasate siam theima ma uhi to bana lam na tom nupip mel hoi kidem na pangte fashion la na lucky draw hon na chi bangin kineya apai kho mi pite nom sa in tha kinga ma hi hun sunga anlim no zong ki zuakin apai khom khem pe ki tai theima ma hi ZIOK khodo khap tuk peng kidem na zong na setakin kineya munop ki sama ma hi tuk peng team get akidem na laka sian von toy FC le heitui momno FC te final ka in heitui momno FC in champion nga uhi champion heitui momno te trophy medal le loman dola tul thum ki pia in ani na sian von toy te medal le loman dola tul khat ki pia hi ZIOK ki pol na min to outdoor khodowa ki bol masak na hi in nuam ki satek ma hi chi banga vai ong hom khia ZIOK board of directors campel le adiakin chairman pumang sen le pi susu te za tak na lian pi pia hi
tu tung khodawa aki hel kha khem pe in kwan lungsim ne in thupi thei ma mau hi security te gen na a khodo mwa ka ong pai mo to zaguk bal pha chi u hi khodo hun sunga leitung kiulia om zomi te lungsim mongom to zogam dial khai ki swangji ja hi manin etlom ma hi ni na US gam Atlanta ko pibul phu zomi in kwan Atlanta makai na to abesa October somleli ni in khodo tulni le somni le thum nop chi le chupi takin bolu hi to hun sunga zongei na lam na tom zogam ngai na la sak na tom te bana ZYA Atlanta vai hom na to khodo khap tuk peng kidem na zong chupi takin nei u hi khodo khap tuk peng kidem na a team somle ni te na se takin kidem wa YMCA FC le Zoland FC te final ka in YMCA FC in champion nga uhi champion nga YMCA te trophy medal le lom man dollar tu nga kipya a ani na nga Zoland FC te trophy medal le lom man dollar tu ni atum na nga Viet United FC te trophy medal le lom man dollar zanga kipya hi chi banga vayong hom kya zomi in kwan Atlanta makai te le ZYA makai te za tak na lian pi pya hi khodo hun sunga leitung kiulia om zomi te lungsi mongom to zogam dial khai ki swangji ja hi manin etloma ma hi Tumna Malaysia gam Kuala Lumpur kopi bolpu zomi te minam ki por khop na lian pen ZAM vai hom na to khodo tu ni le som ni le thum pen abesa October som le guk tu ni le som ni le thum ni in Kuala Lumpur kopi a thu pi le nop chi takin ki bola khodo muak a pai kho mi pi tur sagi wal phading chi in makai te in gen hi hun sunga global zomas makai te music siam te le GZI la kidem na a top 5 tengzong vaki health wa hi manin ki gen te lakisa te thupi in man phathei ma hi hun sung ma in Malaysia zomas makai thak te mel kila na zung ki nei the hi music in zomi te hongom khom ma hi manin leitung mun tom ma zomas ki pol na ki phut zo in thahat sem hen la hi banga zomi te poi thupi te a mun ong lak zo ding u kilunggul ma hi tutunga Malaysia avapai global zomas makai tengle apol te hongtung ding zo mi khom pi USA tulni le somni le li thursa a hongpai thei dingu US gam zo mi 10 kilunggul in thuking ngen ta hi hichi banga valian pi hongom khia ZAM makai khem pe uza tak na lian pi ipya hi khodo hun sunga leitung kiulia om zo mi te lungsi monggom to zogam dial khai ki swangji zia a hi man in etloma ma hi Lina India Mizoram Zomi Culture Society ZCS headquarter makai na to Mizo Gambup khodo poi tuni le somni le thumpen October som le kwapan somni le khat ni thum sung champai ko pia om new champai tennis court a thu pi le nop chi takin ki ball hi hun sunga Mizo Gam khwa tom pan zomi te pai khomin zo ngei na lam la na zo gam ngai na la sak na tom zong nei u hi hun sunga zomi te sunga la siam min thang lia Mary Lonin zong pa wap thei hi khodo hun sunga leitung kiulia om zomi te lungsi mongom to zogam dial khai ki swangji ji a hi manin etloma ma hi chi banga valian piung hom kya ZCS headquarter makai te unit tom pan makai khem pe uza tak na lian pi ipya hi no teng hangin leitung bu pa om zomi te ki ang tang ma hi tutunga kong so sak teng u pen a highlight zo deu a kong tel khiat u a hi Zogam Thuthang Aquavena ZBCM Women Conference le Silver Jubilee poi pi ki ball October som le giat pan som ni le ni hun sung teng in Aquavena ZBCM Women Conference le Silver Jubilee poi pi khalimiwa om Bethel Zomi Baptist Church a thu pi le nop chi takin ki ball hi hun sunga nupi khom pi ka bek pi zali pha in thu sin sakna thugen na devotion piang na chi te US UK te pan nei u a tha ki nga ma hi kidem na tom a hi solu quartet le khwaya chi bang in nei u hi tu tung khom pi pen nu mai ki pol na kum som ni le nga chin to ki thwa a hi man in thanga wai ma hi poi pi a thugen na anei sia teng a hi le Reverend Dr. Pau Khan Khai Reverend Dr. Hen Khan Go Reverend Dr. Tun Chin Kap Reverend Dr. Pau Khan Lian Reverend Dr. Gin Khan Kwal Reverend Dr. Waiman Ching Reverend Man De Ching Reverend Yang Go Man
Reverend Nyang Lun Jing Reverend Nyang Lam Lun Chi Te le Jubilee Tugen na Reverend Dr. Tuan Khan Mung In nei a thakinga ma chi thu ki za hi Reverend Dr. Chindo Kam Wal Swang Pu na kinei Zomi ten I in ma iak si pi khat a hi Reverend Dr. Chindo Kam sia do Kam Wal Swang Pu na ama hong ni siat zo kum som chin ni October som le thum tu ni le som ni le thum ni in apian na khwa a hi sai pi mol khwa a thupi takin kinei the hi Mwal Swang kwa ki put in pasien na sem pasta mi kwa in Mwal Swang khat ta hon na ne isaku hi Mwal Swang hon na khaw pen XMP Pu Paulun Min Thang le Reverend Neng Khan Go Te in atat in hon na ne uhi hi hun sunga sia do khub jong ki health in sia do kham aphok na le aza tak na thugen na jong banei the hi Mwal Swang hon na a sial tal golma ma khat ki go in sai pi mol kho pi teng ba na kho kim kho pam pan in jong por khat in ba wap the wa ZYA tui mang in pa kwal khat to sia pa phok na le za tak na piak na ni uhi sia do kham a it mi mal in kwan le ki pol na tom pan in phok na Mwal Swang aput nuam te a ding in ama Mwal Swang ge ma a foundation ki bol khin a hi man in ama phok na Mwal Swang aput nuam pe ma in hi vai a hom pi pu bum zanang tunga ki za sak thei ding hi Mizo gama kitel pi omding chupuak dong khan muan na lan ong tung ding November ni sagi tuni le som ni thumnia ki pan mizo gam sunga kitel na na se takin nei ding wa tulai tak MLA candidate ding te in vo zong in malla ma uhi tu tung kitel na a akidem ding party tenga hi le khanna Indian National Congress INC ni na Bharat Janata Party BJP thumna Mizo National Front MNF Lina Zoram People's Movement Party ZPM chi tang na se takin ong kidem ding uhi tu tung kitel na MLA candidate te sunga Zomi min nei mi chumong ki hel zo uhi amau tenga hi le khatna pu bi swan zalang in BJP party min to aizol khopi lengteng constituency pan dem ding hi ni na pu ERH ginjalal in ZPM party min to Champai North constituency pan dem ding hi thumna pu PS zatwang in BJP min to Champai constituency a dem ding hi tutung kitel na a kumpi asem lai tak MNF party le ZPM party te kisikhop ma ding in kilam en chiat hi kitel na pen November ni sagi ni in ki pan ding u a vo sim na pen December ni thum tuni le som ni le thum ni in ki pan ding u hi US le leitung thu thang thu puak pu khom pau US moto na semten lungphau na nei lai US gama motobol na alien pente a hi General Motor Ford le Stellantis na semten UAW te makai na to khasum khan ding lungul na in lungphau na ane na hangin US gambu motor part to kisai na sep na company te a na sem ki hiam je hi company thumte lakpan GM10 khan sak ding thusun na nei u a adang ni ten bangma gen nai lo u a hi man lungphau na bang tan sort ding chi ki thei na lo hi US House in Speaker nei nai lo US House Speaker Loipu Kevin McCarthy apan mun pan ala khiat zo Speaker thak nei zo nai lo hi Republican sungpan mon le swan pen khat ba na President Louis Donald Trump in zong amon ma Mr Jim Jordan in Speaker mun thumvei dem in athumvei na October som ni tuni le som ni le thumni vote to le la hi manin din khol phathi US to kan mang khat ki that US ga Maryland state judge asem a hi Andrew Wilkerson kum som nga le kum ni pen aten na in maya October som le kwa tuni le som ni le thum ni in thaw to ki ka pa ahun la pin za to ki pok pa hima le dam zo lo in za to pan si hi Maryland palik ten mithat pa azon san lai tak a hi US in Iran te thaw tang thum kat khia Middle East sung teng agam tang hi US Navy te in Yemen gampan Israel gamlam akilon khia Iran te a hi ding au mo thaw tang thum October som le kwa tuni le som ni le thum ni in ki ka phiat sakhi chi in Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder in gen khia hi
Putin และ Xi Jinping แต่กิมูอิสราเอลและกาซาบอยนาหางอิน US President US กำดังไว้ใส่ปีปา UK Prime Minister จิตเตอินอิสราเอลอดินปีนาอุละนาอินอิสราเอลกำบะฮออินอบอยมาลายตะกุนอลังคตะ Russia President Vladimir Putin และ China President Xi Jinping แต่ China กำ Beijing ขปียา October สอมเลกว่าตุนิเลสอมนิเลทุมนีอินกิมูอุอากำนี้กิบตะกาคิเลตกิบดิงกิเกนุฮีHamas temat US gammi ni swakta October ni sagi ni Hamas ten Israel asim napan amatu mi zani kimlaka akihel US gammi nuta Judith le Natalie Ranan te nuta October somni tunile somni le thumni in Hamas ten hongkha kya hi chi in Israel tunai te in gen kya uhi Israel in ahe nawung dai sak nak le akimandang te jong Hamas te in hongkha khelai ding hi chi in Hamas political bureau makai khat ahi Muhammad Nazal in gen hi UK Prime Minister Zong Israel Vazin Israel le Hamas kidona hang in mi pilung khamin galdo ding in aboi ma lai tak UK Prime Minister Rishi Sunak October som le kwa tu ni le som ni le thumni in Israel gama watunga UK in Israel adin pi na upalakhi to bana Mr Sunak in Israel PM Benjamin Netanyahu kyanga galna zo lo uphamo hi chi in gen hi Israel le Hamas galvai update Israel Defense Minister in IDF galkapte Gaza leitang akhe uto asik lianding in kiging kholsa omna dingun October somni tunile somni le thumni odat ya hi Gaza noilam a hi Khan Yunis khopi IDF 10 van lam to na se takin bom khiat lai u hi chi in Palestine tunai ten gen hi news akibol lai tak Palestine lam mi si tu li le za le som thum le segi phata in Aliam mi tur som le tur thum chingta hi chi in Palestine tunai ten gen uhi Israel lam mi si a hi le tu le zali tungka non lo hi Israel le Lebanon gamgilama Hezbollah te to ki kap na na sia a hi manin Israel gal ka khat si in thumliam uhi Hamas in mi amat te laka US gambi ni akha khiat hang in Israel in Gaza bom khezom zom lai a hi manin mi som li le guk si be hi Rafah lam ton in Gaza sung anle tui zatui humanitarian hu na truck somni tan teng khat bang lut in Gaza a mi pi million ni na a million lang in kar khat sung bang khom ding chiu hi October somni le thum Monday ni UN te Gaza sung valu ding chi in UN Secretary General Antonio Guterres in gen hi US President Biden in hibanga Hamas te in Israel hongka pen US le Saudi Arabia gamni ka kikzop na hang u hiding in kangai sun hi chi in Zani Friday ni in gen hi Leitung kimolna Thuthak te thupwak pu en lian pau International Friendly Abesa October som le sagi tunni le somni le thumni in Nashville khopi Tennessee State USA a Ghana le USA National Tukpeng team te na setakin kimolwa US in Libem to zohi Germany le Mexico National team te zong Philadelphia khopi Pennsylvania State US a ne setakin kisuyu a ni to kisikimuhi Ivory Coast le South Africa te na setakin kisuyu a khat to kisikimuhi Iraq le Jordan te zong na setakin kisuyu a ni to kisikim in penalty kisuyu a Irakin nga thum to zohi FIFA World Cup 2026 qualifying Sa America gamte qualifying sweet kizomzel in Abesa October somne sagi tuni le somni le thumni in Argentina le Peru te Argentina gama na setagin kisuyu a Argentina in ni bemin zo uhi Brazil le Uruguay te zong na setakin kisuyu a Brazil in ni bem to le uhi Kwan banggen chi programa zogam del khai vai by pu David Kang lai at la khiat le be lap omlo in hong sim ning Zomi flag vai
kupi na mi pi chukim na la in vote to flag ki bong ngei lo hi tang mi MP teng ki kai khoma to teng chukim na pen mi pi chukim na hi pa pa hi mi pi vote khyat chet kila lo hi mi pi vote khyat chet pen MP idei te kumpi ding idei te bekhi ZRA flag pen PDF zolen te a omma pek in mi pi in hoisa a kum tampi akizang khin a hi adang flag zong gina om lo hi tunile som le kwa kumin sim le mala om zo swan zo mi makai kichi khempe phial som kwa le kwa percent bang Malaysia conference payuwa ZRA flag pen zo mi flag ding in hoisa in chukim hoisa chi te kip sakhipa hi tunile som le kwa zo mi conference om ta keile zong mi pi in hi akizang to den hi a amao akip sakna nei the hi zoi hi athukim na u om khitte ZRA ten ko mau flag hi chi ten tan nang thu om non lo hi amao zong ko mau flag hi chi lo pa hi supporter por khat in phallo chi nyang nuang pen zo pho vai GDM Thuthakin lak ding nam zong hilohi chin state flag zong mi pi vo hong kila chet hilohi mi pi thukim na hong la lo lwa kisa MP gina zong omlowa akibol hi kogam flag zong twadan ma hi mi pi ki khem zo lo ding hi flag vai ilung kim thei keile revolution na sem hi ung chi thei hinon lo a minam sung uk chim no minong lai te sang in suk se zo chi na hi pa hi minong lai do ding ten min ong lai vai lo pau ma sem ke unla zo mi movement asem ten zo mi sung thu bek sai le ema lai chat a khau takin pang ding hilel hi mi pi in zong ZRA flag kichinon ke ye zo mi flag zo milan kichi kimta hi ade lo alang pang phadek te kan le hang amau lu gu bor sak akizang le bek ade min ong lai khwang ma hi zel hi zo puan zo ngei na zo mi te van zat khat pe mi pi thukim na kilala in akikip sakhilowa mi pi in izat tam pen akip to akizang to hiden zo hi thunei nop luat na pen kwama to kilem lo na hiden hi zo mi vai zo mi in hom hen ichi tua teng zong zo mi in ivai hom hi pa hi min online uk na upadi thailo in ama upadi teng bulphu chi hongjang non ke in zo mi ten ikip sak ale eizat ting hi ya akip hi pa hi Suilun third album ki release tading leitung bup zomi te it na anga mama lia suilun in ama khansunga alunggut lian pen le asun mang ahi upna in zo na chi album pen hong tungding October som ni le kya tu ni le som ni le thum ni changin chursa khopia kha khian na release na nei tading chi lungdam moi thu kiza hi album release na program ma kolgam bup agi tha siam pen sia chisan mong te in kwan le IC base pupi khin mong tan te jong special guest sem ding in chursa khopi hong tung khin tau hi album pen USB card back to kizuak ding a ala le a video te quality nei takin ki en thai ding hi US kamle leitung bu pan hi ni new album thap che ding in kongzon hi to kisai a hunzu in update na hong ki bor to lai ding hi lungdam tu ni chutang kong na hi jang nei hining ZNTV thang pia zomi nu le pa ulena akwa ma pe tunga lungdam ma ing ke kamin nu ching sian dim ching hi